Dostlar, saat 22:04 Sankt-Peterburg şahrında 22:04 Пятница 13 may. Пятница 13 dedik böyle. Zapravkaga geldim. Buna zapravka öçeriz. Gaz menen zapravka öçeriz. Bu yağımda maşınlar sekin jolda kontaynan o ne kaçayın öçürüp de turabız. Aydadım mı? Ben de aydayım yani. Kişneden sekinden jılıp. Sekinden jılıp. Zapravka gelip tavız. Maşinаны da almaştırdım. Birinci başında taksiga çıkkanda metan menen maşina aldım ile. Ana выходной yok. 1800'den arendası. İşte ondan keyin bir maşina çıkıp kaldı. 1700 rubulga benzinde. 3 gün выходной. Выходной günü maşina sende olat. Arenda төлөбөйсүн. Tapkanın özüne kalat. Amin. Şu benzinde işlep gördüm. Benzinde gününe 1200 rubul, 1,5 rubulluk benzin koyasın. Şu bir gün geçkeye jetet. Anan rasxod köp bolup ketкен benzinde. Oşol gidete 300 kilometre жүрсөң 1,5 minglik benzin koyat kesin. 1,5 rubulga. Anan kayra benzindeki maşinanı tapşırıp bugün daha bir maşina aldım. 3. maşina buna. Keçe alıp keçe 400 rubulga gaz kuyganmın hazır 219 kilometre жүрüpmün. Gaz tükönelek birok. Bu zapravka bardık jerdele yok da, bardık jerdele yok. Alısırakta bir 30 kilometre yaşagan yerden 30 kilometre alıstık. Oşon üçün hazır simen bütkönde. Ertenkiге zapravka kılıp koyayım dep geldim zapravkaga. Avtobuslar, çoğun avtobuslarda gaz menen жүреткен metanda mına avtobus zapravka kılıp çıkıp ketti. Oşonda benzin menen жүрсөң bir ayda 40 ming rubulluk benzin kuyuş gerek eken. 30 günde 1,5'den bolsa 40 ming dedi. 1200, 1500'den bolsa 40-45 minglik benzin kuyuş gerek eken. Bu metanda olsa gününe 400 rubuldan koyasın. 30 günde 12 mingge 12 ming. Grubu 15 ming dep koygular. 30 günde 15 ming rubulluk zapravka kılat kesin. Emin razницасын esetip görgüler. Bir ayda 45 ming, 40 ming, 45 ming benzin koygan jakşыбы je metanlı maşinada 12-15 ming benzin gaz zapravka kılgan jakşыбы. Anan bu metan menen жүрген maşinanın bir minusu bagajda bayağı gaz kuygan balon ornatkanda oşo balonun esebinен bagaj kichine erip kalat eken. Anan aeroport o jaka barganda klientlerden çemadanı batpay kalışı mümkün. Yani bular bir taksiga 3-4 adam oturbaydı. Aşıp barsa 2 adam oturadi. Emin klientler çıksa aeroporttan. Aldığa biröğün otur deyim, arkaga bir çemadandı salam. Arkaga ikinci klient oturadi. Çamadanını aldın alıp al deyim. Salonga arkaga batpaydı deyim.
Ошол минус жагы ошол экен металдын. А так плюсу көп. Белые ночи башталайын деп калды. Белые ночиде түн кирбейт. Билгендерге эмес, бу билбегендерге айтып атам. Билгендер анан биз деле билебиз деп жүрбөгүлө. Билбегендер үчүн мына машиналар жүрүп атат секин. Өчүрөт. Өзачы басым. Айда, ке. Şimdi şaşpay. Arkamdagılar da uşu men aydasam aydap koyot. Toktop koyot. Aldıdagılar toktosam men toktop koyom. Ular aydasa men aydap koyom. Men aydasam arkamdagılar aydayt. Men toktosam arkamdagılar toktoyt. Өзбек туган окшойт. Газелькин рулит деген машина минип алып турго. Газелькин рулит дейт. Булар айлыгы жакшы дейт. 80 миң, 90 миң алышат экен. Сааты менен иштейт экен. Ушундай машинага өтсөмбү мен дагы. Таксиде кыйыныраак коем. Бүгүн эртең менен 6-да чыктым. Парктан арендадан төлөбөй койгон экенмин. Машинаны култап коюптур. Булар машинасын арендасын бизге окшоп акчаны бер десек, водитель акчаны аласың да эртең берем дегенде жок экен. Булар культурный кылып арендан төлөбөсөң машинаны култап коет экен. Эртең менен туруп машинаны карызың болсо машина жүрбөйт экен. Минуста да, минус карыз болсоң машина жүрбөй коет экен. Статорду баса бересиң, жүрбөйт. Чыйылдап турө берет. Анан телефонду алып, паркта аренданын акчасын которсоң, анан машинаң жүрөт. Культурный кылып, нервти кетирбей, аренданы төлөй, эртең төлөйм, бүрсү күнү төлөйм, аласың да деген жок экен. Култап коюшат экен, болду. Иш керек болсо, акчаны саласың да аренданы. Машинаны ачып берет, айдап кете бересиң. Ушундай туугандар. Кеч кирип калды. Мен эми саат уже мага рейске чыкканыма 14 саат болуп калыптыр. Азыр 2 сааттан кийин заказ бербей коет, болду. Дем ал дейт. Жолдо көп отуруп койду. Дамыңды ал дейт, дагы заказы бербей коет, культурный кылып. Ошо менен дам аласың. Эгерде эртең менен чыгып, аккаунтуңа кирип, айдап анан дем алам десең, сөзсүз аккаунттан чыгышың керек дагы. Эң азы дегенде 6 саат дем алышың керек. Ровно 6 сааттан кийин менен улап кетсең болот. Анан эртең менен 6-да чыгып 10-га чейин иштеп 4 саат. Анан аккаунттан чыкпай 1-2 саат уктап, 3 саат уктап, 4 саат уктап, 5 саат уктап айдасаң, багы ошол уктаган убактыңдагы иштерди катары болуп калат. Себеби аккаунтуңдан чыкпаса, занят болуп иштеп аткан адамдай болуп, ошол дем алган уктаган саатыңдагы рабочий время иштеп атат дегенде болуп калат. Ошон үчүн эгерде уктай турган болсоң, мисалы үчүн мындай уктай турган болсоң, ошол уктаган маалда аккаунттан чыгып, минимум 6 саат
rolga oturup başın edek, oşundan keyin жаңыдан smen beret. Anan köp жүрgende dagı çarçap uykun gelip kalat eken. Bıktı haligi. Moskvada bir çempionat malında bir bala vurup ketdi go. İnastranstda. Oşol dagı menimçe uktap kalganдар ол da ketip atıp. Uktap kalış 1 sekund eken da. 1 sekundda uktap kalış. Hiç o. Uktap kalışın mümkün eken. İşinlerge iyilik yegerde kim taksi kılam. Rossiyaga kelip taksivat etip bala çakam bagam, tiriçik kılam dese suroloruңар bolsa berseňer bilişimçe жооп berem. Bilbesem opытный taksistlerden surayım. Manday surolar bolup atat dep sizlerge жооп berişke hareket kılam. Jakşı kalgıla tugandar, jakşı dem algıla. İşiňerge iyilik.